Adroba for nsem ni mu adroba for wa Bono East mansam ni mu na fe na promoato aba pa hu ikra wa odwene ho se lorry fare na yesi ente so ho mu chemu 15.3 no omo bete so na won te so yamane boni etoso Afa hu se aban ayen hyehyeye ama fa nwobo akofom ya ne senti wahye ahyenkafo senkefri ene yikoi wontete ahyenti abo so no ahyenkafo a wonom ewo Bono East mantem honom de enya ade se wadi sa nhyehyeye so ahyenkafo dodo na wone Adom Kasee ama ne boni wiafia kenten twetwe nkomo no edit uja se afei ena wo twen age akwankyere afri wonom empanyinifo honom ehunu se wobedi san hyehye no so anase woni so anapaya no mo so so yehia ye pefo ni bibinum se yente se na lole fe no ekọ no so okay lole fe ne de ewom se ampasa de etia no enim nemom yeso ye won penfo a ye no wo mo ayi adwuma wo GPRT bibia besi bia ye ge nkyere efre ye penfo ho but enano lole fe no so na wo mo ebisa ye no ye nyanti bibia mfiri ye penfo ho now oil na turn 80 cedis for 4 liters. Now you're turning 200 Ghana cedis. Your tire na nke turn 60 Ghana cedis. By now your total be 1.5. Your name bebre a ye dey adwuma e wo car no ho a ene sa nema no bo ayede even bone so kra na nke ekọ ye tua 7 cedis 4 cedis and dey okọ bone say 20 Ghana cedis. So the nchama ye tisere say who koto pass and I say gear oil price na omoto no up to now and man omuda store eno akire wonne akwantufo bi etwetwe nkomo a wonom edit uja se akwan a ahyenkafo ene wonom enam so no enya de se woni wonom edi ne yie government na nya ho ma chilo yi. I say I want to tell you